بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimde kim imam menen namazda okup akırına çeyin imam çıkkanга çeyin tolduk okusa, al adam tünü menen qiyamul layl taң atkıça namaz okuğanga teң bolot deydi. Jaratkan Allah tabaraka ve taala Muhammed aleyhisselam ümmetini tartuulagan çoğun bir nimatlardan birösü urmatlı musulman bir toğanım, İlk Ramazan ayında keçki kıyam taravih namazları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taravih namazı boyunca taravihinin fazileti soğunu munday deydi: Men qama Ramadana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembihi. Men qama, kimde kim kıyamda tursa, Ramazan ayında imanen Allah Taala'nın barlığına, birligine, orozonun farzdığa, kıyamının soğun köptüğe iman keltirip kıyamda tursa, gufira lehu ma taqaddama min zembihi, al adamdın murdağı bardık günöleri keçirilet deydi. Bu taravide bir etti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: men qama Ramadana, kimde kim Ramazan ayında iman keltirip Allah'dan soğun ümit kılıp tursa degeni, kayda tursa? Taravih namazda tursa degeni. Urmatlı musulman bir toğanın taravih namazı sünnet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din sünnetlerden en ulu bir ibadet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taravih namazını bir kança gün okudu. Bir kança gün okugan kezde sahabalardın öte köp keldegendiginen meçit dolup bardık sahabalar Peygamber menen taravih okup algan kezde Peygamber bir kança günden keyin taravih namazga çıkpay koydu. Peygamber aleyhisselam taravih namazga çıkpay koygonun sebebi, Allah Taala eğer menin ümmetimi taravihni farz kılıp koysa, bular kıyınçılık bolup, kiyinçerek menin ümmetim tolluk bul taravihni okuy almay kalbasın dep Peygamber çıkpay koydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vafat etkenden keyin Hazreti Abu Bakr Sıddık'ın vaktinde meçke gelip adamlar bölünüp Hazreti Umar'dın kezinde meçke gelse 2-3 adam birge turup alıp hatım Kur'an kılıp birösü жалгыз okup 4-5 bolup bölünüp taravih namazı okup başladı. Hazreti Umar radıyallahu ta'ala anhu emne üçün bulardı bir imamga jıynabайын dedi de Peygamber aleyhisselam'ın zamanındağı Peygamber'din bir kança gün jasaganıga iktida kılıp her kimin bölünüp hatım okubayсыңардағы bir imamdın artında okugula dep turup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Law ja'alnahum ala imamin vahid." Kanemi bulardı bir imamdın artından kılsak dedi dağın Ubay ibn Ka'b degen sahaba. Ubay ibn Ka'b degen qarı sahabanın arkasından bardığını taravih okuga buyurdu. Bir Ubay ibn Ka'b imam boldu, cemaat bardık oşonu men hatım Kur'an baştaldı. Oşontan hurmatlı musulman bir toğanım, bul özü Hazreti Umar'dın kezinde kayra tiriltilgen, kayradan baştalgan eme. Ötken sabaklarda ayttım, Makka taravih degeni özü esalu degen söz. 4 reket keyin esalu. Mekkelikler 4 reket okuydu eken dağın, Masjid-i Haramdağılar 4 reketten keyin 7 jolu tavaf kılat eken. Baytullah'ına aylanıp kayra 4 reket okuydu eken. Kayra aylanıp kayra 4 reket okuydu eken. Madinalıklar bizde Baytullah'ımız yok deydi dağın, alar ne kılat? 4 reketin esaludun orduна dar 4 reket koşup, bular 36 reket geçeyen taravih okuçu eken. Oşondan taravih namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan kelgen sünnet. Urmatlı musulman bir toğanım, Peygamberden keyin Hazreti Umar, Umar'dan keyin Hulafai Raşidin, Hazreti Osman, Hazreti Ali, oşol zamandan beri keli jatkan Peygamber aleyhisselam'dın sünneti. Emne üçün Peygamber çıkpay koyuptur? Kudayıma şükür kılgıla, Peygamber bir kança günden keyin çıkpay koygonu, ümmetime farz bolup, ümmetime haraç, kıyınçılık bolbosun degeni.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзі Жабраил алейхиссалам келіп жылына Рамазан айында Құранды башынан аяғынача бір жолы оқып шығады екен. Пайғамбар оқып береді, Хазіреті Жабраил ұғады. Бүгін қары оққан кезде, қары оқытқанда сілер ұққан сияқты, Жабраил алейхиссалам сияқты ұғу. Пайғамбардың ажалы келген жылы Жабраил алейхиссалам келіп екі жолы қайталатады. Екі жолы хатым Құран қылдырады. Бұл Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың ажалының жақындағаныға бір белгілі. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, Рамазан айында хатым Құран кылуу не экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүдөн. Тарауи намаз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эми караңыздар. Азыр эртең 15-чи жума күнү биз хатым бүткөндөн кийин бүттү деген сөз эмес. Биз хатым Кураныбыз бүттү. Бирок тарауи намаз уланат. Тарауи намазды Кудай мырза кыска сүрөлөр менен кейбір мамлекеттер жазып қойды екен. Кафелердің жанында 25 минутта тарауи бітіреміз деп. Бәй жалқаулы ремелер тоқ жерден дан чоқығандар ошо етке барады да. Эми елестеткін урматтуу мусулман бир тууганым. Сени ертең жұрт башчы өзүнүн приемына чакырды. Келип жаныма туруп бир дардыңды, ичиңдеги мақсаттарыңды айт десе барып алып елестеткін. Шуды айтасың ба? Эми Аллах Тааланын астына келгенде сен бираз окуган нерсең көңүл буруш керек ба? Сен бир чоңдун башканын жанында турган жоксуң да. Елестеткін. Жөнөкөй эле бир өзүңдүн досуң алдыга барып бир нерсени ошентип сүйлөчү. Субханалла, субханалла, субханалла. Саждаға жетелек Субхана Раббиялла деп баштайсың ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір күн мечітте біреуді көрді, шақырды. Салли фа иннака лам тусалли деді. Бар қайрадан оқы, сен оқыған жоқсың деді. Қайра бар оқыды, екінші жыл бар оқыды. Қайрадан оқы, сен намаз оқыған жоқсың деді. Үшінші жол келді, бар қайрадан оқы, сен оқыған жоқсың деді. Кейін жаңағы айтты, я Расулаллах, Аллаға қасам ичейин, мұнан артық еш нәрсе білмеймін деді. Қандай оқимын деді, пайғамбар айтты. Сен тұрғанда Аллаху акбар такбир айт. Такбир айтқаннан кейін иқра ма таяссара минал Құран, Құрандан өзің білген жеңілін оқы. Құран оқып біткеннен кейін Аллаху акбар рүкуге бар. Хатта татмаинна, рүкуде бір тоқтауынша денең. Денең тоқтады? Кейін субхана раббиял азим. Кейін субхана раббиял азим. Ва каббир, кейін сами Аллах лиман хамида деп қайт, рүкуден қайт. Хатта татмайна, хатта денең бір тоқтап тұрғанға чейін. Аннан саждаға бар. Саждадан ошондай тоқта. Кейбірлер саждаға кетелегіле қайра қағда кетеді. Бұл не деген сөз? Андай болса өзіңді де алдaba, біреуді де алдaba, не қыласың? Не керек анда? Атай тарат алып, қиналып, келдің, еме қылдың. Аллах үшін оқып атасың ба?